Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da skinete FIFA 17 alternativno rješenje, znači igra koja radi 100% na svim mogućim kompjuterima, naravno samo ako ispunjavate sve zahtjeve koje igra zahtjeva. Zahtjeve ću da stavim, znači zahtjevnost igre ću postaviti ovdje u opisu ovog video klipa, a da biste preuzeli FIFA 17 potreban je Origin, znači sama aplikacija, sam Origin nalog i to je to, ništa više. Naravno da biste otvorili Origin nalog morate da imate vaš email i naravno da ste registrovani. A kad ste to sve obavili, pošto je to jednostavno, ja sad neću da idem te korake, samo ću postavim adresu njihovog sajta gdje možete preuzmete Origin klijent i gdje možete da se registrujete, znači ako već niste. Kada ste to sve uradili, preuzeli Origin, instalirali, pokrenete Origin. Kada ste u Originu idete do Free Games i imate demo i beta, znači verzije igre. Tu naravno imate FIFA 17 demo. Tu znači samo kliknete, stoji će vam kao download now i naravno ponudit će vam da preuzmete. Ja sam ovu igru već preuzeo, znači imam je ovdje i skinuo i instalirao. Evo, FIFA 2017. Skinuo sam i instalirao sam je, da ne bismo sad mi gubili vrijeme da vam pokažem, znači jednostavno ide na brzinu kao i pre. Kada skinete igru, samo idete i pokrenete FIFA 17 demo. Ovdje imate podešavanja, znači generalno za rezoluciju i sve to ostalo čuda. Šta sam to isto da napomenem. Ja imam klip koji sam uradio još, mislim za FIFA 2015, kako da namestite desni analogni stick na ove kineske joystike, to jest na samo joystike koji su za Sony PlayStation, to jest od Sony PlayStationa 1, 2 i 3, ne znam da li radi za DualShock 4, to jest od PlayStationa 4, ali mogu da potvrdim da radi na joysticima od PlayStationa kece i 2, znači koji imate onaj adapter. Za 3 ne znam, ako je radilo i pre, radi sigurno i sad, a za DualShock 4 nisam, kažem, imao priliku da probam nigde, tako da stvarno ne znam. Tako da ako vas interesuje da namestite taj desni analogni stick, možete da pogledate taj klip i dalje radi ovo što sam pokazao u tom klipu još od ranije. Dakle, ovo su neke novosti u samoj igrici. Generalno što je najbitnije kod ove igrice je da je pokreće Frostbite engine, a verovatno ste čuli za taj engine pokreće naravno i Battlefield 3 i 4 i Hardline i ovaj najnoviji Battlefield 1. Također pokreće i Mirror's Edge najnoviji. Tako da, ne znam, silne igre dobre pokreće taj engine, to je samo govori o kvalitetu igre, koliko je podignuto na mnogo veći nivo. Što sam to još da kažem? Zašto radimo ovu generalno alternativnu metodu? Zato što ako ste već upućeni, a verovatno da jeste, FIFA 15 je imala tešku krakovanu verziju, znači bila je tipa, ja mislim da je to Denuvo zaštita, koju isto primjenjuje i FIFA 16 i mnogo novije igre. Ta zaštita je nekako povezana sa, koliko sam ja upućen, sa procesorima i iz pokretanja same igre svaki put se ta zaštita obnavlja i veoma je teško da se provali jednostavno. Iako se provali, koliko sam ja bio upućen, to je bilo, znači provali se sa jedan tip procesora, ne provali se, znači da može da radi sad, provalili ste i radi na svim, ne znam, jednostavno čudna je zaštita, povezuje komponente sa računarom i stvarno ne znam, ali je strobalno efikasna zaštita. Što se tiče ovih, kako se zovu, proizvođača koji proizvode igru, evo kao što ovdje možete vidjeti Ronalda, mnogo bolje poboljšana igra, stvarno grafika na vrhuncu za ovu godinu, pogotovo za fudbal. I možete da menjate dresove, premda nema neki veliki izbor dresova, to je to. Isto što se da kažem da, što se tiče same igre, nemate nešto puno timova da izaberete, ali ja iskreno smatram dovoljno je da možete da
da barem možete da igrate čitavih 90 minuta sa par timova, opet je bitno da imate tu priliku da igrate najnoviju igru, najnoviji engine, potpuno besplatno. Znači pokušavam da dobijem corner ako mogu nekako. Mislim da je ovo corner. Da, pogledajte, znači corner je totalno nešto novo. Nemate kao pred da možete sami da okrećete kameru i tako dalje, nego generalno imate, vidite ovu, ne znam sad da vidite, ovaj kružić. Generalno, oni su sada s ovime napravili da ljudi koji igraju preko tastature mogu se malo slikaju. Ne znam kako funkcioniše, mora ovako da sackate, nemam pojma. Znači, dok držite na analog, na joysticku koliko ga pritisnete, toliko možete da pomerite. I sad držite, na primjer, ovdje, koliko želite, i ubacite loptu i ako potrefite, ako imate nekog igrača, bit će dobro, ali... U svakom slučaju, kažem, to je neki novitet, nije nešto da treba da se zamrzne, da kažete iskreno, nećemo više da igramo FIFA zbog ovoga, ali nije nešto ni što bi rekao da je doprinalo. Generalno igra sama je doprinala, samo što ima ovaj Frostbite engine. I da, znači, što sam isto da kažem, generalno, zašto trebate da uzmete ovu igru demo i skinete, zato što u suštini nije toliko demo igra, nema puno timova, može da se desi ista stvar što se desila i FIFA 16, da je eventualno neko da napravi neku kao caku, da možete koristiti sve klubove u demo verziji i faktički dobivate celu igru. Samo što ne možete da igrate Ultimate Team, što je logično, mora kupiti igru da bi igrali online usluge i to je to. Također isto što sam to da napomenem je malo u vezi stvari, u vezi kanala. Sad malo mi nezgodno. Rolando ljudi. Kako se zove. Isto što sam to da napomenem u vezi kanala je da planiram da radim i PES 2017. Ne znam da li će ta igra da bude prožaljena, da li ima do novu zaštitu, ali u svakom slučaju pretplatite se na kanal, budite subscribe-ovani, gledam preko zime sad da radim malo više klipova, tako da dosta novog sadržaja će da bude na kanalu. Gledat ću da to bude što pre i što više. Tako da ljudi, to bi bilo to. U svakom slučaju preporučujem da generalno skinete igru, da probate sami. Generalno moj utisak je da je sjajna igra, znači generalno svaka čast. Imaju stvarno ovaj engine je stvarno nešto mnogo novo za FIFA. Pokreti su do duše isti, ali sama grafika igre je na celom drugom nivou. Tako da iskreno svaka čast za FIFA, veliki napredak za njih. U svakom slučaju, koje mogućnosti, moja preporuka je znači, da se uzme ova igra. Svakako detalji su strobalni, evo kao što vidite i šta da vam kažem. U svakom slučaju, hvala što ste gledali ovaj video klip i želim vam svako dobro. Vidimo se u nekom od narednih video klipova. Pozdrav, sve najbolje.